Banang peniar susu ia ke jing terekam jong ke kenhun ki long kimi ki baterai ia ke kam than ke kam wet bat ban pendek pensa ia ke jing hikai jong ubarim ubaja ha ke than ke wet bat ke kup ke sem ha ki jain tenrai kini ki long kimi ki dina ke senong maulong ke senong ke bajangai tang kumba ar pupra kilometer na sor nongpo ha ka sing sejan jong ke tayo baladap kata ha ka hendru terik ubanai naila rahjar ar pu ar kelalaban peniar susu ia ke jing terekam jong ke society jongki ke balatip kum kan nang kiu seprang multi purpose cooperative society maulong nong telu ha ka bakanik society kelalaban plisendon da kedukan bandi ia kitiar than kitiar wet ki balapun mi da kanik society kini kedukan jong kanik society lebu hanongpo hajan jong ke office jong district transport officer nongpo Riboh district susu banang penskem bat ban kit bok kit riang ya kene kedukan jong kene ke society kum gedak jong ke jing pili pajba lawan ban kap ribon dau menteri ke sorkar jela uba ban teidor lengdo ha ke jing senran lang jong UMLA kathan uba Meral Bonsim UMDC kathan uba Balajit Rani Usri S Singh ubadi office staff jong ke office district transport officer Riboh district ikong bindas im ibri president jong ke society kidkhot jong society bat kiwei haba pediang ya ke memorandum na kene ke society uba bantai dor lengdo kumu menteri sorkar ulong basyen hi un sapun urlong ya kijing don kam jeng society bat unom penslem ban pun urlong namar kilong kijing don kam ki bahakmat na banta banang pen bah susu ya kikam jeng society dag ba kenturu ya UMLA ban simlang ya kijingkit kli kumu nong mikmat pai ba jong tain Pak Menteri Sibun ring dokumen sikandai abang ayo beri genduk unit pada society jompi. Abang bersyamkat bala kumno ban kentiu ban ai kilo dilat dikira lane ban ai kilo dicicip nak bentak kumno bopinang la ban yang cepat. Kecing don joki cooperative society atau state ke jomni. Kalau kecing kepunan tak kinong. Ada ikai ko mga kuha ko nung tingko kalau ba so lingo ba kanita society jompi kampan yo cira dia na kaya so na dali ni pa jong ka government ka jong lingkang nat imo department government iba ti high ang pam sebab da cooperative society jong ka corporation department dali ni ka business development then right ni long dikay mo ro tiba bi mentasi yo ban trend ban penisai ban yetku sa kapatid menado tentang segi ini kiai boro antrai nagalian ki department government ini yang dengan cooperative society jompi karno plus risiko karno plus struggle menta layak kertas met adu kan yang nila sedang clear dukan dunia ko nompo proper tadi ki jinjok dan rai tang ko itu nompa nagalian ko tunga ko babila depan nado la su monde ini koordinat dengan kerenang bagi lokal ini tapi kumno opinio yang jingira lima corporation lima besen nomor ini jingira beli cooperative society ibadah masuk semua ibadah iskasin dan ibadah win-win street yo jingira nang berpinang lah dan yang lebih cak kinai training program penyerap jadi nongkrong nomor koi mengaku orang ini kenal kadang yang menginyarap kiseng nomor menyerap SSD menyerap cooperative society we don't come to an eye ketinggalan dikit bapak berkumabi bila kandang di training boper ini ketika itu don't come tam ladang yang open eye rap skin orang dapat eye ke training ke bapak ani tu pinjam ni eye rap timba subuh dengan eye kerja kan disentif kan log ke ke cintu bapak ani dapat eye training ke bapak yang empat kan log ke cekru lalu kita dibayar kita terkejut kau kali-kali ketinggalan ketika bingung dokumen dalam menong kini women empowerment. Serai berkui-kui kepala acing kertong kepada bendi kertong pilihan yang ujung ke pemerintah. Kesokongan bagi bagian society melanang kiu. Di kongkenda ide ibu di dalam kami di bahasa diri sekarang. Sebab ngaji ke generasi itu begini, society begini dan manusia. Hadu bentang ujung tempat rakawedi ban rinyang, ban hirsai, ban panjang, airong yang dengan natural lain lah itu lagi dilihat ban kesukuran menang segi bagi mahakan yang outlet ini di dalam berbicara di bahan dan berbicara tubi-tubi ibu ini internet untuk decoration dan kita menengkap ini kesel
Ibalasna lembaga using, lembaga scan, lembaga kareket, lembaga ki jong ki hot ki members jong kedeka society. Di semua sorok kedeka bol bagi jadi mana dia. Bagi kom betaskin ide ibalaju leadership tentang di training prepare. Aku beri mereka anu beri mereka agriculture, perkebunan, pendidikan. Healthcare dan saya dia behind the saya. Ibalaju mi representative department Sabah ke Pedalang kita healthcare dari itu ni. Ketika kita sosoro nak kebentar jom siapa yang boleh berlaku bagi hukum ini lauti hukum society ini alam kita society lembat kita kuat, yui kita kuat. Di belum kecil kuat ketika dia menjadi berpengaruh dengan society mikir kok yang manage kuat. Ini adalah dekat tapi dengan society kita juga dekat lagi kuat kepada dan asupan sibuk. Kalau kita mau jadi dengan rapi beri kita suruh penyerap itu sibuk beri. Tapi ibu beri dia penyerap jadi kita mau ini kok kuliah ini. Dan wish all the best. Orang ya senang. Nah, kita jadi mengelam kita jadi we kuat. Jom kene ka society to nang kiu sa ma kumbaga kerten ni kene nang kiu sa multi purpose cooperative society ka kamrat meriak lahasa kada palomba ngaku mi presiden ngale shimia ka training bunsin sa poran si Jharkhand bandre yaw laha dia ngayo iba kinong Jharkhand kiyo jin mantoy kata yaw laha na marba ulaha ulong barang dor kata na habayan jor bagi we kimarep kibagi rep apa kasnong kata wajongi om tang kata hindre ka kabala penong yang bandrep ya laha kalomba hangni apa riboy district batharat nyong tului barokawe ngiya penengkang dawaha ban syad romsai kinong thip laha dibun hindre kinong rep laha kiduna dina kata kadau bala penlong yang bala pen perkat yang bakumong insyam ia kanela kamrep laha ka society ka jongi kimembat ki jongi ha ka basdange kidon tangkhat riwat kidon khat sawut ki kentei bat arnu ki shinrang ha ka por bangis dang ia kanela society katno ka mensim jongaku ni presiden ka dap da jin kemen ha ka bangi long kita ki long kemi ki ba shlor ki long kemi ki ba raikut na ka banta bantre ia ka kam jong ka society ha ki yang baro ha ka bangi sna ia ka yin trem dau plang ngia so plang da para kentei ngia kiu sha jrong jong mutulun ngia sna para kentei na ka banta ba yete shitrem ia ka ta kam jong ka society ngakan mau ia i personal ba i jong ni bala bam kwai wa blai ide i berilas ilong iwe na kinambar ibate shitrem ma por jong ka society ka jong ni hindre hadin nakto ka desnem ila le don shak ma blai hindre ila iyangi hadin ka jing bondan jong i treasurer ro ngira kalian jong society ngira ya treasurer na ka bantagi kam jong society da ka bagi kuha ban pendiam ia kani ki culture ki balahi gai daulong shwa man shwa ha hani ngirang kuha ban pendiam susu ngirang kuha ban pendoi susu ia ka ka bala ko daulong shwa man shwa ha yangi kun ki kun pateng la pateng ngasio ro ya ka banai ko play ya ki members jong ka society baro iwe ipai na dum ki badang don bat ki bongdang ki balami na kanela society bat ki badang rong susu sya kanela society rengasio ban ai ki jing pudai ka bakar pang ha ka baki la senyang long bara ki ti joki da ka baki penni ka sep kas nam joki ya long ya lang ya peniem ya ka society ka joki pudai shibon ya pi ublai ka pu ya pi ngasio mo bannya tho ya isa kanela society ka joki la persyam ban sim ya ka kam mandrep laha